Yo atiefo se se muhunu me ene anopaya na sa nwumre ya se enipa be hu se maso no ma bebre wa ha se na de amaso no wa ha no obi nti ase pepese Ghana fo eni ewiase amansan nyina hu se amamre ye ntonkene se nura ye program bi about Kumawood the way we destroy Ghana na omoma ya mamre na omu guye na nanum hu fi enne me gina hanom a mikita eye amako ne ensa mikita nkosua mienu maso me candle ena ya na nanom enso ensanie me ba be wie Kumawood kura na eye abu poke odam watka or le ajan won I today me baba ya dia Kumawood dino will never come back again. And Kumawood se Kumawood eba sa sorry bi mo na me nananom na muni tumi